Ewa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wakomori watukufu, Wakomori mjunda o warumema siwa ya Komori, Wakomori mjunda o obonze mwe Komori o tosana salamu dori mnikaoni o ama de kawaida kama kawaida o rege miadi ka le ramada zinu ngarjo njia mbabi bano ri onesemba vie jiroma siwani o leo inu sirenge miadi ukana tionwe conference de presse yafanyiwa ni harima kadri wa Ngongwe, ikawe makadri wa Ngongwe wao waonesa kabalaila wakaurongolea imbajini kamili rishilia zema kalima ya hao hizo mengo ni mweze nongo za ritia jazba ya ukaladi murinji leo iliri woneseni mbabi maudhui hiyo rijibu mananga rifanya droit de réponse ya hizo nongo za husu ya conference de presse yafanyiwa ni maswadiza makadri wa Ngongwe. Nirudi tena ni mwoneseni tena ukana jana o ministre wa energy Abi Musa ni directeur wa Soneleki Junaidi Mohamed Swalih na baadhi ya wandu depute na wandu wende dembeni wa Swalih Juma wakaanza warenge mirongozi yabo warongowe waambwa ukana kwa na ujwa urongowa wadungwa wende zao wajibu wende panda halafu ija leo ze renseignements kuloni zo za kanti sona hata dutu ministre Abi hajitamka hajitolea hende dembeni ngardozi jaba mana ili wa ngartsahori benu wefafi wa mnufulo bano sikarla wa uzamba ukana wandu waloda unasma nazali wao hawao wajitina ojido wajiengao waji sisao bonti parce njaelewa ukana ministre Abi wa energy ya dungane daina Junaidi jana na wandu wasaya wende dembeni halafu leo Abi hende dembeni haonana na nusu ya mashababi wa dembeni wo bandani hansie ministre Fuad Abdurrahim zinongo hizo mbili hizo dezani tejazba ya ukana lazima rifanye video bano riwonese mbabi reclarifier ces zinongo ili wa Komori muelewe maana bandu zinongo zinu banunga rusomesa nao abonge sisi rirenge miadi na mpartage nondo video yinu hata iwasili wandu wa hele jamvi iwasili wandu watipia haukana mwanadamu mwenza hikma mwanadamu mwenza ankli kana ujua yaoneza jirijana dembeni halafu yambilo ukana Abi leo haka dembeni haresevewa ni baadhi ya wandu halafu wandu wa mreseve Abi tena kabati hata mndu wa hezi abo mdembeni ya kamu si Mansuri wala waheba baba ya bure si prefe Saidi Mwinyi si mndu toka yonti wa hele jamviti adabi wandu wao pia kabati ya zijua uka Abi haka dembeni leo wa lanswe waonana hubandani Fuad Abdurrahim mwanadamu mwenza hikma mwanadamu mwenza akili mduju zisa eza habari hindi Abi ya karumale tengwe na ina Junaidi wadungwa dembeni jana halafu leo ntwavili action ujihiri Abi ya jirante dembeni hasibabu hindi ngarjo zamba bana Abi na manzani wahe utoa politiki kanjaji trompe hampara hamwambia ukana monsieur le ministre walaze za kaurelwa jana dembeni ngabo mashababi winji aruma 80% watodamba ukana abika bati problem shadabu ya dungana na Junaidi selon les informations ili rakante za raparisa vayola Abi zimjibia manabanu riparozone savanu maze video za vira juzi banu ambose kama javira hata 4 jours je pense tifanya video
tikauzamba ukana hena mna situation ilo na Abi, ministre Abi na Junaidi directeur wa Sonelec ngo haruma balbala ijale o ikau verifie ikaze chapeau Abi hakare na Junaidi jana wadunga warelo ude beni ohatu kabajabira wakati mwinji jana na leo Abi ajirande dembeni eske Abi hakahwenga dembeni yende ya dihe Junaidi ngartu hamba hate makalima ikao Abi ministre Abi hayamba ubunjilioni hapo ngamina yo ngarjo zaba mana balbala ilo dembeni haba wandu wa receive Abi dabo wajua ukana tiparisa zenongo zonti pia ukana Abi hakadembeni na yako hafuadi na yatekeleza mirongo zikana wandu wao pia wanjia balbala na sisi renge miadi ukana kabatizi johuja jozi bandaza kabatizi johuja jozi ziha roto hamba wakoponi wazijue abonge jana wandu wadungwa leo Abi hende dembeni hende hatekeleza ukana Abi hende hatekeleza ukana tika huja dembeni hauka mtina ndongo na renda dembeni ngamuamini ukana yeuwila hasibabu Junaidi shatindami wende Abi hazamba dembeni leo yabode zila wandu ware mahitima hata ne zengo zirenda harumenti ya hatu zengo ngasongo ulaiya hena mnaino wandu waziona hakamduka tuelewa ukana ministre wa energy na directeur generali wa umainji mwapu haba vuzima madungana mwenda haruma juma mahala wazima mwarelo uu yabo yo ho nyunyo tipia sha abingula muhardie dembeni lelo ende ajira shete ya dihe Junaidi ende namna rjojeleza sawa sawa ukawandu wanu ngaona balbala haini mdungu tofanya kampanya hahe haini mdungu tuangalodo bo hahe kabati hata uangaloza mananya yezenongoza jiri dembeni kazarosa Abi kazaonesa Abi kabala zila ndongo nziro shahajibiwa haukato hajirande dembeni leo halafuza jiri dembeni tena leo kawajanji ya hata balbala dembeni leo Abi hende dembeni nuru wala nuru hamba kutaho mashababi na nusu ya wandomana wa mji wa hadisi wanjia ho bandani hafuadi wafanye mahadisi kabati mrera uu kabati mrera runga mrufu zenongoze de amani Abi hanjo garini hende zake yabo Abi hakahanza yende ya confirme kabala ndae au Junaidi yende namna rjojeleza hande ahundukana bala Junaidi shati dae monti ezabili Abi hardi haone samba ukana wa komori mana leo wafanya tizamba bangu ukawafanyia conference de presse ya maswadi kadri ya ngongwe ukana heza tendo za jiri za husepare ne za husu uu za dembeni Abi hare unesa ndo hamba ukana baishwangabo wandu wajushilia conference de presse mimi tijani mimi tijadembeni mimi yabonga relewa onroka na conference de presse ifanywa ministry kajazijua na embajini alafu kajazomba habari ito watojuha waliwa kura wavaze costume za Egypti neze karavati za Grimaldi wakanti wamefanya conference de presse ya ndongo watouzelewa haina mna hazo watouzelewa haina mna zajiri shado tokana waliwa kura wa manzoze wa ufarizi neze kwezi wajonese kawode kina arme bafu wajonese kawo ngwa heshiu na kabati mdulo na haja na oe maswadi za makadri wala shaizo ushikitipu lonuo dabukana wazitekeleza haini mdu na tahe conference de presse yafanyiwa wazitekeleza ukana walangwa anila de grambajini na wandu wakabo wangongwe bahi wandu wakabo wandu wangongwe basi
kabaja kata mndu wa Itsahidi au pimba yao shawale wandu wa Ngongwe bahi wazoya umezi mashababi makadri wandrabu watozo ya ujitaha shawazoya ukana lazima wakaze mchele wame duwaju kuna bahiru wale wandu wala pia ruwajua ongari wajua na vandu manu wandu wanu waruri ya osi wasaya dabuka wa mwandu rarishida sina ore wajua o ndamanzo niwone sevanu bwa komoni ukajuneidi haka secrétaire d'état wa hefop fonction publique yabo yede autorité ya ka harume Ngongwe haja dembeni haja swali juma haonesa kana nguhimilio da ngube hao SRC ezi ngube hao député Bakari comme candidat wamwinvestise wabuakije dembeni wambeha député Junaidi hafanya bunjilo la premier tour hafanya bunjilo la deuxième tour dembeni harumaze vote za hema député haka secrétaire d'état wa haswali juma dembeni kabati mraporo mrau kabati mraporo mredanai eza jiri dembeni jana hindi yabo hiyo ndio nafasiri yabo leo inu ngabo yarenda haungabo yarenda o ketibure ewuila ketibure Shamyezi Mungu mbariki abibu ya kauri confirme abantu kana abantu sisi ngasi haruma si wamba jini sonsi shasi kartu elewana kartu shiliana haukaide dalili abi ya kaujiranda dembeni leo haya abi woi mfumbuni yabo yeye muitsahidi nemba jini iyo 100 ingio mbili waheya itsahidi waheya Ngongwe mbajini na sina prefecture mbili halafu abi abu hakahuja ya jambi ya Junaidi Ngongwe leo ani jana hadi hamkaza kemba leo haja hamjambi yamba asiku yabo hakauonesa ukana kamtina ndongo za hanyu ni wandu wa Ngongwe haonesa abo hakauonesa ukana nyinyi baizanzi nganyinga nywandu kapo yende fasiri ya he arrive ya abi leo dembeni asiku ndungu juziso ukana Mansuri ola bababola ya kuhamba ngujo ka prayer fenwa no usfa madibelu ya vuke abi ministre wa hezi ministre de l'énergie et des hydrocarbures hajirande dembeni le obo lansuri ti Mansuri ti préfet Sedi Mwinyi ti mamndu toka yonti hata wala mashababi wa mezi wa shimilie hezi kabati akabo kabati yazijua shaizo njuzi sao evanu dembeni hatu wabuha wandu tena wana wandu warenga abi hemiono emili vanu jioni ngeonesa okana ya wandu wa himilie hezi riti hadalane watikeza ubada ya ministry Fuadi hema stay hangu ni hunikao utijibandaze urenge abi humtoba ndani hao kabo kuna ka udhani wakabanga wehezi Shabani yetambu Mruhaman waziri Fuadi ani leo inu mbone ho bunjilioni la opposition maudu huone hada wana wandu wa hezi humabandani hao eske ya mungu wandu kwa tukauona kanga westerie ngamuziso swala hiyo patika ntuona yenamna ukana Fuadi mru wanu mawizara na udirektori hata ani ngawe wakaurumilwa ni umana hasibabu wana ndongo watinti uka abi haka ujadembele kajanjo badani ha prefet Sedi Mwinyi ya jomba kana balaula de prefet wa ibavu abi haka ujadembele leo kajamba ukana hakubandani ha Mansuri bwalo na dawo dembele abi haka ujadembele kajamba hahone ha hobandani ha dabi mfano hau badani ha Juma Abdalla hau badani ha hakadha wandu wa himiliezi warengaze karti za SRC sha abi haka ujadembeni hahundi hau badani ha Fuadi yongiyo nafasiri mkuu yabo ngizo umusoni hondo mjo uelewa karna uzamba banu leo ngari zijuao ngari zele waondo si wasaya shanga zijonda ngazenda uzije karna uzamba banu haba shanga zitohenda zije hauka wandu wa receive abile o ndugu shangayo halisi wauti wandu wa hezi Fuadi wo imrikao haparwani belu en 2019 ukanzo wende député wa hezi Fuadi haraya haba ngamina sisi group ya hatu ya movement ya hatu ya Mzimba ngasina kandida uparwa Antoine kaundo ulo coordinateur wa SRC leo Ngongwe haina Fuadi kujabe ho omera
kujasuteni wa nezi ni Junaidi wende mera hasibabu wakauhutumu kawa opoza wemru wa mzimba. Fuadi hufanya motion de censure utoweye mera wa Ngongwe keja kubaliwa na serikali hasibabu ngwa hudwania oke wemru wa hezi ai wemru wa opposition. Leo inu wandu wajo ushangaya hao si wasayanga shanga yao ukana Abi ministre de l'energie akauja dembeni halafu hajiliyo bandani hapo yabo ilo tuhumu sisi wandu wa jini bahari riambiwa parce que ye balbala Fuadi Abi hamakana ngaminti na problem ngamjojo ufilme ngamjojo utia Facebook ye mkonti watu unu kabastabu Fuadi de ajitole ya mano kaptuta ufilme kaptuta ngoza ufilme ngari hadisi ubahi kabatijeva tinjero ngoza ufilme jauja Fuadi de azia emerongozi ne makalima Abi akayatekeleza bono wandu pia wadembeni leo ubandani ha Fuadi ikaharizi tirohe pourquoi Fuadi wanzozi tirohe na ministry hamange tayari ministry ngu aswime umjoae dembeni leo ili ezi wajue mfano ukahaja dembeni leo eske Abi banu hakauja dembeni ajaonese akautaha bien sûr yaonese ukana Junaidi hundo hanyu Ngongwe dembeni de kapitali ya ya hebavu yaho ya Ngongwe shawa hudungu bo Junaidi hudungu dembeni sha Abi hakautaha rejei dembeni lelo tena ndiye confirme ukana ngasina conflict wandu waezi wambajini parce que ikaubidi Abi rejei dembeni yafanye taratibu hiyo kwa maana hiyo kapitulaumu na remezi hata si wasaya sha henamna Abi afanya d'un côté mroho nukana hafanya ubaudhu wa maana parce que EU imderange jokiri jana kajasiwa bae yeye hajirande konti ukana EU ila henamna ya ridisa keirini tahi taratibu nirejei dembeni nede na juwe shahore jei dembeni ikaubidi udungane na depute wa bavu ikaubidi urejei de wana Junaidi mfano mwende majebandani hamadabu majebandani manabano yengemdra jana wakati EU ila yandisa mwende mjebandani hanyu kabati mdajo jamtono bandani wallahi kabati ajo jahimo barazani amreni huu ye shadda ikana hokana domsirini wanruwa swali mwabanga manzo mrongowe shababi wari EU ambake na ukiri Junaidi yake banu kana ukiri ya rongowe kana ukiri jau mwenzanyu panda shaleo ngari confirme uzila ko hamba ukana nga problemu ya uswe ministre de l'energie na directeur wa Sonelec zinu confirmation ziloba no habaha ze kanti krasni eske Abi ngukopere daina belu muhao eske Junaidi ngukopere daina belu belu nge parti ndai kartujua shamba birjo hamba banu rijo uzeleza wandu waelewe umnampira nzo zino banu kabati mndu utoelewa za jiri jana za usepare zuri zamba ukana unumpango wanzo utiro mharbati wanu wandu wavizewa wahemba jini wanzo warengwa watu washivani hamade zijiri hiyo ngarelewa hatuke banu epare rizamba hata zuki wangu bolto hazamba leo epare ngionkura hanamba ngionkura hana feso ali Abdul Salami ngionkura hana mutu ngionkura hana muslimu ngionkura hana wandu kana ushinadu wawazo wandu pia otola zero shainu system yanzo ibiti wa vanu strategy rizamba ngwaja ili ya Juma Said Abdalla uona mvumbu wa jana ukana havizio ya vizewa yanzo ya tula mami arbati confirme wandu leo na ukana parisa ngabo juish mu mahakama ya mpara ya mkonfirme ya ukana hariba ndo kadha ngari ni nazera nsema yabo remana kanza rimweleze pano boko mori ukana hadalo no wandu hako wanu waudu watongo jitajido wandu watongo jitajido wao arrive ya Abi dembeni leo ikonfirme ukana wandu ngwa problemu ngwa balbala Abi ngujita anza ni wonesemba vitena nrejei tena ukana ye SGG adjoint Abdurazak zuki wangu Abdurazak ye makalima wakao ya rongo wa leo harume konferansi ya mwaya wandu wambajini dawana Sharifu ikao Sharifu mashikitifu nilo na yo mimi nja jodo kantine ishile Sharifu nkura nasima parce que Sharifu woimru dawala wandu wa heze carte d'adhesion za haini 5e mwane Abdurazaku na Sharifu nyinda wala wandu wa heze adhesion za heze parti politiki haini 5e ane
Abdurazak ukabo na Junaidi mkutene Abdul Karim wa député mguna mrehemu ya mlaze wa jema Abdul Karim rikantu habandani Abdul Karim en deuxième tour ya ho député ngarinda uze resultats za hemiji yembali ya biletenga uziwani huja ho bandani Abdul Karim kamna kauja leo mdo shangaza wandu haringa mngamva wa costume ngamrongo wao ikiharinga mrambulwa ngandu wajua ukakamtume trizemba jini wandu wajua wa komori pia wajua hata azaliwa yenguzi jua ndodoro ukana kamtume trizemba jini ukana kamtina hata fungu mlonilo tabule mjumdo bakaravati mtakaravati za grimardi na makoti ya Egypti mdo jamwe katima bakana haringa mlaumu itendwa ngamfanyo jao ngamsija danyimba yenyu mazonindo mbajini yenyu nganyamrongo indri mbajini emfanya hindri mbajini wale otiro handa wajao ya zimbajini hizo timikala wa uzamba do bibani hasedasa no sedashi mwarume mbajini ekazitendwa do bibani Abdul Soifu ekazitendwa do bibani Abdul Karim marehemu Abdul Karim nguna mrehemu ya mlaze wajima ekazitendwa harumu wandu wabira harume mbajini wanti pia Nunachorambia ngabo mwandu wa jodo lipo mapesa ni belu wenda wamba ukana wovumbwa pare wovumbwa jao bali bane pare hivi kaurengeziwa yabo itilwa ni ale kabati mungu mbajini yatia pare inji harumamiji hamado vi Abdul Soifu na sedasa na sedashim wakati ye pimba kamili ya kauja ya pare yo azali wakati Abdul Soifu ya loa mjomba ulozo yabo leo kamna kaujamri shangaze bahari ngabo mndu wamba mbaba domola weha Ndunacho rambi mba bursu ya nkilo mwanambajini mzima ya lobonze ya somao hasibabundi wanduwa mwahimiliezi hizo ndizo zitawa uzitendwa Ndunacho rambi ya mji wa bursu ba mimi ima hamengomine na mitanu nlonio njaparo na bursu dembeni ya hajai warumaezi katika bo Abdul Karim nguna mrehemu mlaze wajema humjankanywa ya ka ministre de l'éducation Njajoshida nambe wa dembeni wapashia wa bursu njajoshida nambe za njema za Abdul Karim Nyido wandu mahimilia yezi ya azalinu leo hata upando wa mabrike mararu watokazi wa haruma likoli waenjeziwa haulise koli primeri haulopitali haumba nungo chuka bahata wakati wa he corona ze maski za kabure haruma yezi karjaona Junaidi walo secrétaire d'etat ya chobalia karto la maski haula dijaveli haula alkoli ya swade l'hôpital ya uziwani haula l'hôpital ya dembeni haufumbuni bobelu ya leo asilan abadan ya wale omtije mkenti ndo mlemkure ndo kanti mwaba ukana hari nyinyi ngamrongo wa ukimbajini wa hari ngamlani shete zengo za jiri dembeni ila tijema zengo za jao ebanu ngamfanya urongo hindi za utongesa mtirelwa huu daziri zenjema mfanya huu nyinyi wa mahimilezi azali mbajini mtota mrelwa huu kunyi maboi banyika mtina hezi Ninga mfanyo hazi, nyi maboi nyinyi maboi karadhi zukiwangu Abdurazaku wende watahe wandu wa uwaeleza hizo warenda doa kaurenge media na mwambe zitedwa mafanya baizo dizo wandu wanzao shamtiketi mdore kati unu mwamba jau wale pare walazi sihi wandu baba kabajaju hao baba wa mbajini wala anitendwa wajuha mazefwa mji waliwaone serikali na wandu baba wa SRC wala anizitendwa wala anizendogo za wanyi mazifanya patwe leo Bakari depute Bakari kana ukati ya rongowo yambe ukana yado heuha yambe ukana maadui jau hardia njogari ni hahe yambe ukana balangu tuhumu Juma Said Abdalla ukajokiri kaidi ya rumuwan yabo yonge songonesa conference yafanyiwa maifanya leo ne actback abia ifanya leo wan lansuri ya dembeni yonge tongo wone sakana kamtina mahadisi kamtina hata hani mndu mtobirenzia yae hajitaha yabo nyinyi wandu mtoba zimaranti mahimilia yezi nzima mtoba zima ndo mtoka ujamnika wandu leso Abduraza kamkaradhi mduja sharifu honkurani ngaona ndo wendri nambienze parti mduna to wazaze parti waya dere sharifu honkurani hapa urenge carte d'adhesion kadonga wandu ikao kama mji hansi yode bahanu si wasaru tukiwaona wambajini wahimilia zali player hao nzima ufarizi na umezi na kufuru na dola uso kwa japaro kwa tina dignite kwa tina hatamba haya kwa tina hatamba nongo ani do toka tende ba wandu wao ze Junaidi wao pia kavati mndu ya paro adere haini yezi otorenga carte d'adhesion
Junaidi hakadai na Abdul Karimu juzi, hakadai na Azali hatawazali wezi ya hisa hende hanjia do farizi bahi de manungwanyo. Kamna kauja leo mfanye conference de presse mshangaze wandu ukabani do nyemba jini wenyemba jini waungwa julo. Kamna mkana kaujari hadaye na kamna kauja tamri hadaye kale ukabati block operatoire ilo fumbuni shawakati wa Azali Abdul Swaifu haiwana hizo zitendwa ye pare ya rangudo moni hata uhayankora nasima hiyo dokati wa Azali za juhudi za Abdul Swaifu. Kamna kaujale wenu mshangaze wandu hizo pare za tirwa shaka zarengeziwa na mwende marenge pare ya panda uhadembeni mrengeze hadi mwambe kamfanya pare na mwende marenge pare ya rangu makorani hata uhansini mashongo kanzile hata ipuche dembeni mwambe mtapare na abo hizo ngamrengezao yinu renouvellement vanu kamtujua hata shizungu na ngani mwamba msomo kamtujua hata shizungu na nyimwamba msomo mtokati mtoba mwajala na mnyanya na ndrabu hata vanu ngamfikirukana wakomori mwa tumijuani za tabia zanyu vanu nyinyi mwedo mijini hanyu juzi mrenge makiesi Abdurazaku SJJ ya urenge kiesi hulibua hanso haho dilo makauvote yabo halafu mwanzo iki yabo wewe ngometreze uziwani dabona Junaidi ngamtumetreze uziwani wandu wajuao kayo ya jua kitoa example wangu Junaidi ukausutene Abdul Karimu deuxième tour rikausutene Abdul Karimu bahiri kanso bana ni Abdul Karimu ze bilete zani so huja ze puwa yabo uziwani Junaidi ho hujabo ajua warenge pia wallahi kani mkaza warapo nambie mru Junaidi wa paromsitene watawahundra vuwa kume uziwani hao vuwa 20 uhundu bahati wakati directeur de campagne wa Abdul Swaifu au député Sidi hakasumplea wa Abdul Swaifu de mana uziwani Abdul Swaifu ya premier chatida webo Junaidi ya bolelo inu Junaidi hufungwa hasibabu de empo huja hutolo ni Abdul Swaifu shahabole wenu wajohamba Abdul Swaifu mwi wanu wabu wakomori watunjia balbala wandu surtout wandu ambajini parce que wandu ambajini waelewa ukana mahadisi ya njanziani yanu ya wafanya hata mahadisi yanu ya njanziani dialogue ivumbulo ya bubahi zemfuza honga zopuha halafu wanja balbala Abdul Swaifu ya vumbulo kana wakile makandida hadi hauna na Azali wandu ambajini wandu Solemani hata bahatiti avese bahatikati avese Shabanu wanu kwa tina hata mbarongo wa irenda mbajini mipile unga mjibaze mbajini ndonondo parce que tione conference de presse ya majala ya rabo wandu wala wakura bahi ngabo mndu mzima abo bahi wode mndu ikawo mjini hao yekadoru mamu hazitendo yafanya hongu amini sikarutu katibanu rudo shairi wandu shangari duwao shawali kawo yufanya hazi anasemu wode mndu kawo womu itunzu ya mbajini uwa hetaratibu za hahe wode mbikao ya hanambi haparo nambi ambakana kena ukiri nifanye hazi ya daula ninomewa halafu ni mshahara wa postu politiki mbria ule sampursa harindu mwanzo wafanye siasa Abdurazaku ngaona mdobi muzi wani uko msaidia mbaba mzima halafu mwanzo mbaba haringa watu jana harumwe mkonti wakapanda ngabo mbumba wakamndu muzi wani bana hata mbruno tablu mzima muzi wani na bo muhamara lelo maba umano tablu wa empa jini kwa bati notable wa mbajini wakabala waka wa baba wa mashefu miji wakabala mashefu miji wangu waliwaone daula labona mrenti za conference za ushi za ndrabo za hanyu basi gari mrambu waoni ndondo lewo inu sharifu kutina leso wewe mbuka wa hata inge wamba ngodon kurani utongoto bali ya Junaidi uo wae ngodan kurani utojodungwa mbio kurani asima vanu leo tidohanda mimi ngamjua wandu rikada mina wa mwaze vote za hema depite mikala wa uzamba demana walo harana mina ukanga mjua anu wajuo ribali ya depite Bakari Redetini Mwashongo rikanza rirongo jumani ridungwa rikaunjo bandani haye directeur de campagne Shawantini Mwashongo wamba no mashababi wamba kena ukiri Bakari ya rongo yabo ribanda ya renderi njo bandani haye directeur de campagne wa Bakari hizo ngari za shele yao haya rende kanzile rende ridungwa hasibabu Bakari tena wakati Junaidi alote secrétaire d'etat rende kanzile ridungwa zabarhiri matofanya conference de presse
riro habo reden Kurani rimeshe wa ultimatum karitse den Kurani yasima yuho mjini hasharifu na kapashia kabari matofanya conference de presse tizone sabano mandoni uka Junaidi haka secrétaire d'etat haja dembeni ya mdungando ede autorité ya kaya ya himilia ya vote za madepite ya Bakar munjilo la premier tour munjilo la deuxième tour kama ka amani dembeni leo za barhindi ba Junaidi adungwa ngabo zotongesa tizamba bantu ngabo zotongesa na zitundwa haya leo ministre Abiy hajaka ukonfirme ya temu harbatu tena ya ingeze mro harmo uvuao hakawanda ya zihe Junaidi dembeni leo wala feri yonferiza hani na mjiwe mfe na mjirende nai na mjiangamize onsamfu shaye zenongoza jihiri leo dembeni ngarijua ukana Abiy hakawanda ya zihe Junaidi ya mtimizi ilahe namna Abiy afanya leo ilaha madizo gumsese homa weni amrude ya zifanya haruma conseil de ministre ya uziso sala ya homo enje halafu ya maukana na mwende mauzise directeur ba serikali wafanya za hao pia bala tuka humbaza Junaidi haruma jahazi ya msisengamani wao wandu waloro yongio wiyo nizo na hamba juzi bano hata ngabo wangu ma opposant wasuhete ukamru fulani opposant ya tiraisise shele ani haini mnuko tutandae na bungo haruma bwana nzima yode heli zeno ngozilo haruma serikali mnakanga wao wandu mnaikundi wao wasma nazali ngabo watongore manajido yabo wore manazivu vanu haba harizamba obano ze formation lonizo ranguye ndi Junaidi ekati de lendi de samedi leo twanane Junaidi katina le gari la hahe ikawa le garilo katikatiyo zikambili denzima de hemdu mshazali ambari darweshi denzima de Junaidi akaudu balia ranzi Junaidi yakovokewa Bet Salama le gari katuli balia eske waruwa juzi sawa renseignement eske Junaidi vine namna raisi ya menace pour de bon raisi kajenda hata bake na ukiri ubale gari la 40 millions na yabo ngabo situation ilo nziro mamwe seneleki kartujua izo supposo ngar supposeo sha ijo mkini hatena parce que le gari Fatihu de arenga est-ce que Fatihu hazima le gari na Junaidi ya dobalia ezahera ngwele ndi Junaidi ngutongo pashe bagari ya hemru mshaka Shamba za renseignement za kanti tena. Hena mna raisi ya rongoza Junaidi wa heri zamba ngarizireje zao. Junaidi wa hazamba ukana nge malbare. Ifasira malbare hindi. Yabo ngabonongo. Shangari aminiu. Na mguna zirende. Ngari aminiu ka Junaidi kana uja uruhama osodoleki bai. Ngujoroha. Ardia leo ya lengwe. Shayo tima tanjabu otoni mahe. Kankilo domana za daula haukari wono azali hakane empo rimono kwa hisi za magobani ya leo bwalo nasoneleki ngujo hisi za magobani sababu tena gestion bilio ekahula hati ya empo mro hunu de harengema pesa fanya mafungu raisi hamwambia fanya mafungu ekaraisi hafanya kaya jo hausi shara isi ufanyo umaluni parce que ngarambi wao ukaye mwana wa raisi mwanamshe tiji ilhamu tijilo yunu domenia husu mwenche ngabo za hazi yazifanya onda ni ndani za yani kamba bahe raporo yazifanya onda ina Abiy ministre de l'énergie itongesa do bahano azali ndisobwe mato yenda hata juzi ya rongoza Fatihu na hika mueshuwe irhamu ngufanyomba bahe raporo da ina Abiy ngofanywa hazi wazima ya husu ministre de l'énergie Weni kamba bahe ze raporo mbabahe dubahamu ya kaukovoke ola Junaidi shanga Mwenyezi Mungu na jahiliye kaze ngori parisao zitimu haukweli Junaidi ya lengwe wa komoro wa jovuma wanu kama timru yengo mdu suraya wanu kama timru yengo mdu anrogo kati deze tobia ambizi fanyishi hao hadiri mwane seri wanu wa komori ukana yesi 100 million ya vumbulu wakangerumishi hao harumaye investiture vanu ele fuha bwa komoni hauka vanu Idrisi wala yakautoze voti za hebwa nzima vanu zamba vanu hazingamanyi hanu ronge na toro modiro hauka ministre de finance hasi yabo hende harenge mapesa
ya kaharme konti ya heseni ya 637 millions haya vire yaonde mapesa ya rumishi hawa harume investiture de mapesa ya kayabaki harume seni Idrisi wa heseni ya dorenga ejiliba vahe ministri Mzabudu hende haya renge Idrisi hazinga manyihawa bahaka ze nyumba za 2 millions na 3 millions dozi renga ndrarun nemoroni wandu watoto joyo wala lao katujua bahangu joka udoli bahindi parce que banu azali kaya jorenga mjinga ya mrumie haradi wandu wadu ambala hasuri haliva mapesa menji Idrisi kajang kwa mbahindu hankula promises za ndrabo shaye hakana mbahinrongo haukai mapesa yao ya kabo hadorenga ifanya hizo anzao ze 637 millions za kaza baki harumaze voti hosteni Mzabudu haya renge haya transferi haruma konti indwa jina halapema pesa yao nde ya rengwa ya suete wao ya rumilo haruma ya investituri shaka majavote wa BJ haruma konsei hau haruma bunjilio ukana na mrenge mapesa mahala fulani Mzabudu hamba bo mapesa ngabo 637 millions ya baki harumaze voti vahewa waelewana na rarenge ya warumie wanwe seni waredi hambuibui kwa tina ya fijo la Idrisi ya dupa shainisi ku Dubai ngujobunguza wantu wandu wali wamba hindu wandu wankula promesi za ushi za ndrabo nuwa huzongwa na wahao wahuzensi hao abonga hapo sisi haini kabatizi jo huja kakarizamba karizi parisa ndozi kantindo karna kufanya jawasaya mana tishi ya zuki wangu Badru hamba ukana ngabo garila lieutenant ngabo jau la balabdu soifu la kaombe habit salama ushi watodunga hata banu watodunga tanzia ushi abdu soifu akaonde samdile mtu nane ndio nane nazali hatopasha pikepu ya hahenjeu hawasili bet salama haresevewa hamonana naye wafanya zile na kufanya haruanza Shabadru hamba hari katikati hari garila lieutenant haritijin ani mnashio ya topangwa wala semo bo madajo semo kuna katafadhali zidorongo amba bimbarongo yenza maana vangu ritifanye siwaondre baramure bahatiriko ambo riko jabano rerongo ritifanye hamade ma journalist wa Lokomoro na sena ngamparo hakubana ze chaînes zi Lokomoro surtout hama chaîne libre de Komoro maana chaîne libre wahana mipango mema wahana intervention njema wakozifanya wakomori wa ujibiwa roalo manga roalo ngazija roalo masiwani wa ujibiwa na chaîne libre de Komoro hena mna wakodesa ze programu za hao shao wa Lokomori wa chaîne libre de Komoro ngwafanyo na iki ya sautosha abungar parao magoma na wa chaîne libre ukawa situation ilo harumenti ne balbala ilo harumenti mjibaze ndola likawandu wenza hikma na akili walo masiwani wadoja wotekeleza baizanrongo shale wenu mre juha botasi mru hanji haruma dizeri mwanzo yangalie chaîne libre de Komoro unde mru ja trezege hari wala ndo mru amboze rengo haba Komoro ya rob na mimi ngamwambia trezege maana tishi hanto wa mfano leo kajandea bo Mwenyezi Mungu shantu saha trezege univumbu ya rumaya ngao tena utiparoni vumbua bo trezege wontuanywa nya halafu hari leo inu ma journalisti wa Lomoroni kwa tina mndu wa mbabusa ukati trezege mabuhu mabaha wa mezi do wandu watongo babusiwa shakwa tutaha wandu wenza akli kwa tutaha wandu wenza hikma kwa tutaha wandu wa jouto wa solution ya situation ilo harumenti reka solution politiki reka solution ya husu le bima reka do ulozi reka ndogo za technique manaba nu yenti lembele ya Bwakomori wanu Bwakomori yenti lembele ya Jandema yabo haini mndu ndilazima ngulindwa na lefumvulahe ngulindwa na cotisation yahe yabo jojibiwa ze sheni zi Lokomori tindizo rizijuwao kana ngizo za umezi mananga zijulwao shati to mfano bano hamashe libre de Komoro mana musenga mjokana msaidie yenge haji habotasi habilo ka chaîne libre wandu waziwa chaîne libre wangamia pia ajojibiwa jore mama sambi shangazi mhunde yeye yabo rijojibiwa mwendelene programu ya hanyu hamade namna wa Komori wako ujibiwa ni programu ya hanyu ni umra tijue hapa rasa wandu watu ujua hata mbarongo ya ujeleza toka yonti watu hamba hata mbarongo chando kanga mjua ukawandu wanu mbarongo wajua ujawambe banu mnyanya na ndrabo haukana ngwata hao warongowe ili yakawa rongowa wende wankilwa ze dimili
wabeshema zepo hao waruma kana uone video ya leo titoa jao ili wankilwa 10,000 na 15,000 walibeze na wipi na mkiradhi ma journalist mrengeze hadhara za hanyu mrengeze disposition za hanyu ilize nongoze ndendro mana banu yantile mbelea wallahi yantiko ngekozao eti hatu ndio hule eti hatu yanga miziwa irendo atindu mkiradhi ma journalist kwezi haki ya Mungu na mkiradhi mwendese programu njema situation ile banu rekanga mbalalika umru wa opoza rekanga mbalalika umru wa hezi shawu wenzakili mru mwenzakili shamtirenge wangu watona atanke mwajua ukawanunguma hao dimili mwajua uze position za wame kabati edomeni ya president ye domeni ya tijani wangu pia wa ye ndo jatedi Muhammadi yani wangu wao pia Mungu feishia maudu rijube umajurnalisti wao pia tena warni wao wapare wao mungu za sharia rongo wajana ngomfikiri ujani wanaudunga hizo rongo wazini konferi to wanaurenga za njema na warumia kwa jina wanigeza hamabo sisi wasaya ngarusi wa arana wangu ranzira tole abantu kartu arana manogo dukauri kabatu dukauri shandaza nana ngabongo ngati muri gambe abo mundu ya bala fitna si fitna au kaundu mdani ende hauno msaidie waonde shauri wanasahema hadithi halafu mundu hamwambia msaidie na baba nu mimi anjoshinda ni hadithi na msaidie baba hiyo bora hakutumtu na wewe mundu wote mule wole za maslaha au mawenia saba na leza maslaha Abdalla Agwa na mimi wangwararu wao mimi na Abdalla Agwa na leza maslaha ribiraje sambi kia sautosha wazima marozamba ukana mimi tijitole ya opale zingara dosari directeur de cabinet chargé de la défense civile kati ya citoyente msaidie Haji Buleza aba olambi avu motola olambi avu nabunga abo mana msaidie amba mimi biavu na boyangu wao kwa kairie lilo abati mbuzo kaujari shangazi ya ule au kaza si hunga reshiwo kia tungu ya rumbia na risina zipamiza hatu zirangalia au banga kwa saya au kabano ye kamro hamba ngangaliwa ni pamishi kumori ya wote umezi wala wote ubepare au keshi komori shahatu ne shingazi ja shahatu wandu tuangaliana kama mimi ni mwanamke wangu lo Marseille anasaidia 5 euro sirumia ya boda namna radunga na damina na bosi da mihami tehe kwa komori pia tusaidilana side mtikao haini mri oshele mananya haini mri kalira haja juu mananya haba na wafamila jirani na duka dai armazo tirilioni kama tu jirani kama tu mananya au mtu mmoja tena kama wandu wala la armazo tizinu na wandu wala la armazo tizinu mabaile jinirengwa sebo sababu anianzishia banu amba ukana le jili kaliti donc abo sisi na mkirazi kama na koroshida mshangaze tukanzaliwa ni simba vizeno ngozini sha ngari amini ukana ubahanura kaza banu karnauzia haini zuhuda gardu hamba haini zulaiya gardu zamba yabo garzi oban parce wakati utawisa gardu bilona ne tena kama benze o Mwenyezi Mungu anarincheza hairi arincheza somema hairi na baraka kama benze wa komori mtiki aiwa majurao amani na usalama kama benze